26 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои ободонию созандагӣ, вусъати кишти тирамоӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ ба ноҳияи Рӯдакӣ ташриф оварданд. Нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи сароби деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рӯдакӣ корхонаи паррандапарварии ҳилолро ба истифода дода бо фаъолияти он аз наздик ошно гардиданд. Коргоҳи нав асосан ба парвариши паррандаҳои нави мурғи марҷон, капк ва фазан машғул буда, дар навбати аввал ҳадаф дорад эҳтиёҷоти бозорҳои дохилиро бо гӯшти парҳезӣ парранда қонеъ созад. Бо афзоиш ёфтани иқтидори парваришу истеҳсолот дар оянда содироти маҳсулоти ниҳоӣ ба дигар давлатҳо низ дар назар дошта шудааст. Ба фаъолият оғоз намудани корхонаи мазкур боиси таъмини 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардид. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхонаи паррандапарварии ҳилол иқтидор дорад дар як марҳила 70 000 сар мурғи марҷон, капк ва фазанро парвариш намуда дар як сол то 1 миллион сар ин номгӯи паррандаро нигоҳубину парвариш намояд. Талабот ба гӯшти мурғи марҷон, капк ва фазан дар бозорҳои истеъмолӣ хеле зиёд аст, зеро гӯшти ин паррандаҳо парҳезӣ мебошанд. Ифтитоҳи корхонаи ҳилол дар навбати худ таъминоти аҳолиро бо ин нави маҳсулот хеле беҳтар месозад, зеро коргоҳ дар як сол иқтидор дорад то 300 000 тонна гӯшти ин се нави паррандаро истеҳсол ва ба харидорон пешниҳод намояд. мо ба парвариши капк, фазан ва мурғи марҷон машғулем. мақсади асосии мо дар он аст, ки парвариш кардани ҳамин паррандаҳои нодир ва дар табиат сар додани ҳамин паррандаҳо ва аҳолиро аз гӯшти парҳезӣ таъмин намуданд. мо дар нақша дорем, ки то 100 000 парранда дар табиати озод сар диҳем. ҳамаи таҷҳизотое, ки аз мо дар корхона ҳастанд, ҳама таҷҳизотҳои олмонӣ ва чинӣ мебошанд. дар корхона тамоми марҳилаҳои парвариш аз инкубатсия сар карда то нигоҳубин ва забъи парранда амалӣ карда мешавад. дар маҷмӯъ иншооти нав дорои 11 бино буда, дар дохили он биноҳои паррандапарварӣ, коргоҳи инкубатории чӯҷапарварӣ, коргоҳи забҳи парранда, сардхона барои нигоҳдории маҳсулоти тайёр, бинои маъмурӣ ва ошхона барои кормандон ҷой дода шудааст. тухми инкубатсионӣ, ки аз Фаронса, Россия, Англия ва Эрон ворид мегардад, дар коргоҳи алоҳида бо истифода аз технологияи муосири соҳавӣ парвариш карда мешавад. коргоҳ барои нигоҳбини дурусти тухм ва таъмини маҳсулнокии баланди истеҳсолӣ дорои дастгоҳҳои пешқадам буда, вобаста ба тухми парранда дар муҳлати аз 24 то 29 рӯз чӯҷа мебарорад. дар оянда талаботи сехи инкубатсионӣ аз ҳисоби истеҳсоли тухми худи корхона қонеъ карда мешавад. пеш хонашин будам, баъди ифтикори ҳамин корхона соҳиби маош шудам, соҳиби ҷои кор шудам. занҳои хонашин будем, миннатдори худро баён мекунем. инкубаторда худ мегузаронем, чӯҷа калон мекунем. шароити кори мо хеле хуб аст. дар 6 бинои алоҳидаи муҷаҳҳаз парвариши парранда роҳандозӣ гардидааст. аз ҷумла нигоҳубини мурғи марҷон, фазан ва капк бо усули қафасӣ ва шакли маъмулӣ роҳандозӣ шуда, ин марҳила ба тарзи автоматӣ амалӣ карда мешавад. дар корхонаи паррандапарварӣ раванди таъмини обу ғизо, тадбирҳои зооветеринарӣ аз қабили ваксинакунии паррандагон, тадбирҳои санитарию беҳдоштӣ ба таври худкор иҷро мегардад. ҳамчунин ҳарорати дохили биноҳои паррандапарварӣ бо истифода аз дастгоҳҳои насли нав ба таври автоматӣ назорат карда мешавад. васлу насби таҷҳизоти муосири соҳа ва имконияти мусоид ба парваришу дуруст вазнгирии капк, мурғи марҷон ва фазан боис гардида, дар давраи парвариш капк то 450 грамм, фазан то 1 килограмм ва мурғи марҷон вобаста ба зот аз 8 то 25 килограмм вазн хоҳад гирифт. зимни боздид иттилоъ дода шуд, ки забъи парранда бо назардошти меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ дар сехи алоҳида амалӣ карда мешавад. забъхонае, ки дар дохили корхонаи паррандапарварии ҳилол бунёд гардидааст, бо дастгоҳҳои замонавии сохти олмон ва чин муҷаҳҳаз мебошад. дастгоҳҳое, ки барои забъи фазан ва мурғи марҷон пешбинӣ гарданд, бори нахуст дар мамлакат мавриди истифодабарӣ қарор доранд. ин сех, ки ба тарзи фабрикавӣ фаъолият менамояд, имконият дорад, ки дар як шабонарӯз то 21 000 сар паррандаро забт намуда, мувофиқи талабот бандубаст ва ба харидорон пешниҳод намояд. барои нигоҳбини маҳсулоти тайёр, корхонаи навтаъсис дорои сардхонаи алоҳида буда, дар ин ҷо маҳсулоти ниҳоӣ бо сифати баланд нигоҳубин карда мешавад. ин сардхонаи азим иқтидор дорад, ки якбора то 300 тонна маҳсулоти тайёрро нигоҳ дошта, сифати баланди онро таъмин намояд. иброз гардид, ки таъмини хӯроки парранда низ аз ҳисоби фаъолияти сехи алоҳидаи худи корхона қонеъ карда мешавад. дар ин ҷо бо истифода аз компонентҳои алоҳида, ки аз хориҷи кишвар ворид мегардад, дар як моҳ то 43 тонна хӯроки омехтаи парранда истеҳсол карда мешавад.
باید قید کرد که هدف اساسی کارخانه پرنده‌پروری هلال نه تنها تامین اهالی با گوشت پرهیزی پرنده است، بلکه در نقشه است که با افتتاح این کارگاه سرشمار پرندگان نادر در طبیعت تاجیکستان نیز افزایش داده شود. زیرا کارخانه مذکور هم مسئله در برابر ضبط همچنین تا 100,000 سر پرنده را به طبیعت کشاد در منطقه‌های گوناگون مملکت سر داده، با این وسیله در زیادشوی سرشمار پرندگان نادر، حفظ محیط زیست و تامین گوناگونی بیولوژی حصه‌گذاری می‌نمایند. در جمهوری تاجیکستان 3 نمود تذر تاجیکی، تذر سیردریایی و تذر زرافشان دیده می‌شود که در سال‌های اخیر شماره آنها به نهایت در جمهوری تاجیکستان کم مانده بود. از سبب مثال با همین اقدام‌های پیشگرفته جناب عالی سرشمار فزندها در جمهوری تاجیکستان قریب برقرار شده است. این چونی که از سبب شکارهای غیر قانونی شکار کردن سرشمار آن هم در جمهوری تاجیکستان بسیار هم کم شده بود. از همین سبب شرکت‌هایی که امروز ما قرار داریم و هلال اقدام گرفته است سرشمار زیاد کرده است در طبیعت سر می‌ته هم محصولات فزند، تذر و طبیعت سر داده می‌شود که برای معتدل نگاه داشتن سرشمار پرندگان در طبیعت. باید قید کرد که این کارخانه پرورش پرندگان نادر در مقیاس آسیای میانه یگانه میباشد. کارخانه پرنده پروری هلال در مساحت 4 گکتار زمین بنیاد شده. زمین‌های حدود آن جهت پرورش محصولات کشاورزی که برای آماده کنی خوراک آمیخته پرنده ضرور است استفاده می‌شود. آب نیز برای فعالیت استحصالی کارخانه و شاداب‌کنی زمین‌ها از چای عمودی که در حدود کارخانه ساخته شده است دسترس می‌گردد. همچنین در دایره بنیاد کارخانه پرنده پروری هلال نزدیک به 1 کیلومتر راهی حدود دهه سراب دهاتی زینب آباد تعمیر و منفرش کرده شد. ضمن بازدید و شناسایی از کارخانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دستگاه و تجهیزات معاصر کارخانه نو بهای بلند داده و مسئولین برای تامین ثمراناکی فعالیت، استحصال گوشت اعلی‌صفت پرهیزی، افزایش دادن حجم استحصالات، اینچنین زیاد کردن سرشمار پرنده در طبیعت دستور و مصلحت‌های مفید دادند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اینچنین از نمایش محصولات کارخانه مذکور و خواجگی جنگل دیدن نمودند که در آن نوهای گوناگون درختان، تخم و گوشت کپک، مرغ مرجان و فزن به نمایش گذاشته شد. تاکید گردید که امتیازهای دولتی دوام چند سال اخیر بر رشد ساحه پرنده پروری در جمهوری تکان جدی بخشیده، تعداد کارخانه‌ها را در این سمت افزایش داد که این به تامین بازارهای استعمالی با گوشت و تخم اعلی‌صفت پرنده از حساب استحصال خودی باعث گردید. همچنین در نمایشگاه آگنتی خواجگی جنگل محصولات و نوهای گوناگون درختان را معرفی نمود. از جمله ابراز گردید که در دایره نقشه‌های مشخص فعلا پرورش درخت نوی پاولوف نیز زیاد شده. عین زمان در خواجگی بیش از 100,000 بیخ نیال این نوع درخت پرورش کرده می شود. آگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اجرای برنامه رشد ساحه جنگل برای سال‌های 2022-2026 در 9 ماه سال روان با میدان 2500 گکتار کارهای بنیاد برقرارکنی جنگل گذرانیده شد. اینچنین با موسم تیرماهی نقشه دارد که با مساحت 1000 گکتار دیگر کارهای بنیاد برقرارکنی گذرانید. همچنین در نمایش مسئولین راجع به دیگر پلوهای رشد ساحه، حفظ جنگلزارها و گسترش یافتن فعالیت کارخانه‌های نیالپروری معلومات دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای نگاهبینی میدان جنگلزار، وسعت دادن کارهای بنیاد و برقرارسازی جنگلزاران دستور و مصلحت‌های سودمند دادند.